Terima kasih. Mudah-mudahan lagi akan bicara li abi di Bayu li abi pelalu nya menang karena hukumnya berputar mulun ilat nya ilat di menan lagi akan bicara, tapi kadang-kadang gadis kurang najin yang sebahagian ilatnya ta'abud. Hadiat tarum kadang na ta'abud umpama na ilat yang kan berut hukum mulun ilat ta'abud. Walaupun hana menyangkut dengannya, jadi tak cik-cik na ilat ta'abud umpama ji urang katrib getik li suami karena menamtun kejak Malaysia, jadi nyo ilatnya kan muruk bulannya keputuskan hukum li hakim tetap cok ilatnya ta'abud bet tapi ki kacukuk tip cering watihana dengan ta'abud. Jadi yang sebahagian hukum mutut nyailan nyata hana puaka tapal ubat hana hadas kaji hana masalah tapeng hana masalah, tapi yang gel belagelo je. Tapi kadang-kadang katanya lagi haba buno abi Bayu atau kala katanya urang dia wajib dan dia dalam masa ihram bersuci yang percobaan dia ke hal najid yang ilat hanjit berputar menurut ilat menyok kadang payah baca ta'abud ladung sesuai dengan ilat sadung hanjit cok ilat lagi di Iran dia berkahwin digaknya dia tanya tajawiran hana payah bapurmo najih dia tersedia bah hotel urangnya pun nikah tu tanya kenan singa mengah kata liangan jibi ubat kanyata kosong rahim nyan hajat cok nilaknya payah cok bawa pak tampun hajat mutla'ah hajat tak sebahagian laginya jid karena ilat je jid pakai tapung ternyata atau tapung hana nyata akhir sengaja lepas puasa lagi puasa terima kasih lagi yang kali nanya atau buat asal tertarik baca kuno tajul dia saya ilat nah hukum hanjir dia payah kalan nah sebahagian ibadah ilat di ta'abud pengamalan ta'abud patih perintah walaupun ilat kasih terpegadok. Terima kasih.